Bol değil mi? Görünsün bunda. Bunlar kol çavatı ve esmen çıkıp gitti. Minege geldim hele. Hey Asakal. Hey, nerede patolog degen şerbi? Şehir. Abbanacak. Daha özüne geldiniz. Rahmat. Azamat. Hey, jakşı olmadı. Hey, seni izlep girmeden eşigim kalgan çok aylanayını. Ayaktan izledim. Hey, janağı elektronlu oçret degeninger bol boğan demegene. Direge. Anı talon alıp kayra jakşı oladı. O jakşı emez eken. Kağız karmatıp koyuyor teken, minege gelgenini, kayakka gelgenini bilmeyle öğretekesin. 3 saat oçret güttürdüm tetyakta bir eşikte. Akırı 37. nomer giriniz degenden girsemele bir gelin onuranda böyle nastırınız çok. Uruşat tuttun da böyle. Ne kursun? Görse ginekologa giriyor. Hey, gitsinem kayaka var hatta minege turam surap koyuş gerek. Oşan aytsan oşandan çıkıp almadan aylanamı karasam şunda böyle calangalı ayaldır durup dur. Ayaldır turatlar. Daha jakşı kırak canım tiki vıraş gelin ongrandaganda düşünüp kaldım ata çata nito girdim akşaytap kaldım. Jakşı. O sedip girmegen eşiğim kalkınca. Oşonço oldu diye mamalok odele gire gelsen bolmo. Vardım, ağada vardım. Hayatta. Oşolcan öttü sana. Vardınız mı? O şaka vardınız dedi. Jakşı. Mineniz oru atatın. Eşlerimde oğru var. Ana? Ey cönele baldarım aytat bul oğru deyt. Men aytam çok bul karlık boluş gerek deyim. Bol boy sağa jönö düştü. Aksakal mındayda. Her bir oğrunun özünün bir belgileri oladı. Hem oğru vatam deyip gelipsiz. Uşumday belgilerim baykavatası mı? Belgilerin bilmem hani. Canım geyip dele oğru vayım. Eldin aytımına karaganda biröylörden karız alat ekeminde kayra berbey koyatmış. Ay kalkın. Oşağa da uşunca kıçalat bulursun mu? Ağa hiç kıçalat bulmamız. Hazır eldim bar oşundoy. Alat kaytıp vermeyin. Men koluma bir buyumdu kalmap jürüp bir jege kop koyatım ismindana tappay kalam kayakka koygon. Anda baldarınız tuğra jönötüptür. Aksakal, bunu oğru değil. Oşon aytı işte. Öte seriyozny oğru bu. Oşon işte. Kakras oşol oğrunu darılap, jakşılakka kılıp jöngö sala turgan vraç bana men. Özüne geldiniz. Jakşı var. Kakras geldiniz. Bu oğrunun atı eme janağı. Mine atan görü. Sığ getet. Başına sığ getet bunu. Hayata. Özüm darılayım uşul oğrunu ço. Dilimin uçunda ele turat tappa etmeyin be. Streptospos çocuğu. Strek kaza. Çok. Koy oturunuz hazır. Neme? Sifili. Gel Eme. Ay sana silerdiler çaldıra oturuvermeyin. Unutup kalıveret ko. Ana bayındoylar bilet. Şulardan şular. Gördünüz mü? Ne? Yaşlarda doğruyor bu. Hey aksakal bunu yaşına karısına karamay. Tek zoru. Bu doğru çuğuştu. Oşon. Öteceğim. Bulardıkı kanday bol vatat bilmem. Meniki öteceğim bol vatat. Kanday olur. O ötkönde minecegenimi dele bilmem. Minişkenimi dele bilmem. Durup öyle içim burap kalsa olur. De? Çurkap getiv atam gel. Özüm çurkap getiv atam. Kayaka çurkap baratkan mesleğimde. Daha jakşı ne veren baykap kalgan eken kolman cetelep barıp tuvaletke girgisken lan teşikin görüp alan este bakmayın. Bu siyaka gel atmadım beni. Ay.
katı orup atkan ekensizde. Anam ne oldu? Yetiştiniz mi jetmeye kaldı? Ya yetiştim. Kayra çıkıp gel atıp tuvaletin eşiğinin tutkasın karmam alıp turam gelip oylanıp turam gelip. Mineyin oylanıp attınız? O yeste elde attım da gel attım böyle iyice get battım ben. Boşanı tampayı durdum da. Anda aksakal sizdin oğrunuz öte çatak iken. Öte çatak. iken ha. Bunu ayıktırbasan bol böt. Mintip cüre versen büreğinin kolundan... Kakıraz, ayıgaz. Ayıgaz, kıçalat bol boğuz. Bundan ayıkkandar toltura. Bundan cüre versem büreğinin kolundan ölüp kalan bize korkmadı. Ölmeysiz. Caman bolu var. Ben muşu yaşka gelgende sizdi kim öldürme gele var. Oy, ötkönde büyüdü tapmaya kalganmın ben ölmem. O koşuna kempirdin salıp koygun töşögünü var jat oldu mu? Daha jakşı çalı verip kaldılar. Bolmasa men ölüp kalmak bunda. Türüğü olsa cıga çavat ele de. Ayıksa bolu. Ayıksa bolu. Bolu taksakal. Minege olmaydı. Ayıkkandar var. Ayıkkandar ayıkıp getet. Ayıkpagandar oşondan arı morkko getet degen deyip. Kayakka? Morkko. Anne. Ha morktu da bilmeysin. Ukbak mı? Gastinica. Jakşa gele. Mına kıştın günü bir ömrüğünü var jatıştan kişi tartına tekersin. O şehirden bir oğrun al vermeysin be. Bekar emez, akçasını töle. Sakal. Ayakka tüşkünlük kılmasın deyip Kuday'dan tileyi veriniz. Eğer düşüp kalsan al akçasın itak töleysin. Tölevesen çıkarbaydı ayakta. Kırgız ölüp kalgan televizyon gömbeytte. Doğru. Heme aksakal. Ya. Men sizde minen surattım ile? Akça surasan gerek de. Akça. Akça berileye gelse? Jo, berdim oksay. Hayınız. Berseniz çöntökte bolat öyle de. Jo, sen süylüşüp atmaysın bu menimle. Eğer berbesem sen süylüşme delinde. Berdim oksay da. Berseniz çöntökte bolat. Men alganımı unutup kalan, bergenimi unutmayın beni. Düşürüp algan yoksun bu. Ayakta düşürüyor. Eğer de berseniz çöntökte durat öyle de. Karasan caksılık. Düşürüp alma. Berdim oksay men. Men sizni qayerden gördüm hele? Ne tanış uçurap atalım. Ömrümüz jaman жылуу uçurap. Jakının arada görgöndey bolup atanda. Mağa da senin ömrün uçurap atalım. Jakının arada görgöndeymin da. Türmede bolgan yok. Çok Kuday saktasın, çok. Kuday saktasın. İlgeri bir savak soğan bala otur derler ha. 108. stadyamını. За изнасилование крупного рогатаската. Çok. Hemen. Her türlü statyalarından oturup atışat. Kimisi oturup, kimisi çıkıp atat. Esnedeler. Yatar. Ne oldu? Men sizdi yemez dedim. Ağzına oğru atam de bir yerde oturmadın bile. Valla sen özün bayılına yoksaysın ha. Mine de hazır görgende hazır unutup kalasın. Yem aksakal, şaşırganda mine. Siz kokşagandar gelip sen balinoy ekensin deyip. Men balinoy emes, bul oğru emes, bul adat boluş gerek dep koyup atam. Apkelçi tamırını karmap göreyim. Sen cindi kanakı var catsın gereği. Men ayaktı bilmeyim de. Men jetkizem de ha. Ata sağokşagandardın ayından dalay adamdın ömrü kıyılıp getmeden. Bas kirgizip ayayım. Kırgız Respublikası'nın el artisti
Abdullah Imanqulov жана маданияттын мыкты кызматкери Нарымбек Молдобаев агабыз. Рахмат. Мен просто көрүүчүлөргө айтып коеюн деп атам. Бу Союз менин бир тууган тайкемдин небереси да. Мунун атасынын чоң атасы менин тайтам да. Анан мен тайкелерим менен, тажеңелерим менен, тайэжелерим менен өтө жакын мамиледемин, туурабы? Ооба. Бу өнөр жөн мындай неме болбойт экен да. Илгери ошо биздин айылда мен тайтамын, мунун чоң атасынын аты Тургунбай, бирок айылдагылар мындай кара чечен деп коюшчу экен да. Анан ошо тайкелер менен отурганда айтып калышат, могул өнөр сага бизден өткөн. Так что сенин ата бабаң эмес, бизден өткөн. Тайтаң ушундай киши болгон, биздин чоң атабыз дешет. Мен моюн бербейм ону. Качанкы мен көрбөгөн өлүп калган атаңарды жөнүнө койсоңор, мен төрөлгөндө өзүм ушундай болчумун деп келем да. Анан Союзга дагы ошо чоң атасынан өтсө керек дейм. Союз Фирмабыз бир жерден турбайбы? Өнөрүн мен дайым айтам, элге таанылып алыш оңой жылдыз болуп, аны 60ка чыкканча мага окшоп, көпкө чейин көрүүчүлөрүн кой бербей мыкчып кармап туруш, бул азаптын азабы да. Так что менден жуксун сага. Менден жуксун эмне? Эмгек сиңирген артистим жуксун, эл артистим жуксун, анан жуктурат десе баарын жуктуруп албагын. Баарын жуктуруп алсаң аны аш кылыш кыйын. Анын баарын аш кылыш үчүн меникиндей аял керек. Анан мен чото улгайып бараткансыйм, дайым концерт койгондо ушинтип мени чакырып тур. Макулбу? Болду. Катышып келип, кубаттап турайын. Болду. Мен көп деле сурабайм. Сын. 50% берсең болду. Болду. Апаң да келгенби? Келген. Отурабы? Апам дайыма келип мени кубаттап турат. 50% десем залдан бир аял тура калайын деди го. Макулбу? Жакшылык болсун, ийгилик болсун. Сен андан коркпо 50% мага бериштен. Илгери биз силерде кезибизде үйгө акча алып барыш уят болчу. Бирибиз нарындан, бирибиз оштон, тияктан, бияктан келчүбүз о. Мен деле акча албай эле калып кетип атам арга жакта. Тиги жаткан гостиницабыз деле калып калчу. Концерттен акча берет турбайбы деп биздин аялдарыбыз 50 жаштан кийин билишти. Ошондон бери аялым аркаман калбай жүрөт, билесиңби? Жакшылык болсун, ийгилик болсун. Эл артисти Абдулла Иманкулов агабыз. Рахмат. Абдулла акебиз менен Ош, Жалал-Абад, Түштүк чергесинде гастролго барып келдик, концерт менен жүрдүк. Анан өзүнчө сүйлөшүп отуруп, мурда биз бала кезде сиздерди кадимкидей интернеттен эмеден көрөт элек, мыскыл жана тамаша деген болот эле. Азыр жаңы жыл деле башкача тосулуп калды го. Азыр жаңы жылдын бары деле жогу деле белгисиз болуп эле бирдемке болуп өтүп кетет. Мурда кадимкидей даярданып, салют алып, бир койду союп, элдердин бардыгы чогулуп, бир телевизордун алдында биригип, азыр ойлоп көрсөм ошо чай концерт экен да. Айылдаштар чогулуп алып чай концерт койчу. Андагы залдагы көрүүчүлөр дагы башкачараак эле. Ошондо жаш адамдар, жаш кыздар отурат эле десем, бир апа ордунан туруп алып, "Ошол жаш кыздар биз болчук да" дейт.
Көрсе зритель алган өтүп кете берет экен. Келиңиздер, концертибизди улантабыз. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата Ордолуш кучак жайып тосуп 29-30-31 август 1-2 сентябрь Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында эгемендик майрамында ыр күлкү менен майрамда аттуу чоң программадагы ыр күлкүсү аралаш концерт. Бул кечтин тамаша көйлөрү Болсунбек Стакеев, Болгону кечинде сайып коюш керек. Ильяс Иманалиев, Улам эле агайга окшоп эле аял алгым келип эле. Канбек Разыков, Ушул торпокту карай жүрүр деп. Ильяс Кыртой Бул вообще дохлый го. жана эрке ырчы кызыбыз Нурила. Келип көңүл ачып кетиңиздер. Сырабели телефондору 0507 20 51 23 0777 73 92 92. Мен ысымдар жөнүндө бекеринен сөз кылган жокмун. Азыр өздөрүнүн социалдык тармактарда, интернетте өзгөчө сонун көрүүчүлөрүн табып жаткан керемет бир автордук ыр бар. Ошол автордук ыры менен сиздердин алдыңыздарда таланттуу кыргыздын ырчы мырзалары Кутман жана Нургат. Катуураак кол чаап тосуп алыңыздар. Yaşaysın sen жүрөгүмдө ырlarımda başkasına Ömrümdü vurmadım da balam Bir ömürde aşığım dep yaşaysın sen Жүрөктү darlarımda Жүрөktү darlarımda Менdik şanday sen mendiksin Çalızmağa çaralğanday götüp жүрüm Yine bitip baktım olup can düğünümü Nurun çaçıp apaktanday Sen aylandın süyümdün bir çomoğuna süydün Жүрөктүрдүн konuğu da bakıt izdi Bir gemide süzüp kelip sümbedi Seni salıp oğluma yaşaysın sen Жүрөгүмдө ырlarımda başkasına Gömülümdü vurmadım da balam Bir ömürde aşığım dep yaşaysın sen Жүрөктү darlarımda Жүрөктү darlarımda Sapar ula uşul gündür Çıgarda batar batuzal ömür Öpücü bir bol uzak uşul Durmuşta biz yaşabana Sen aylandın süyündün bir jomoğuna süydün Жүрөктүрдүн konuğu da bakat izdi Bir gemide süzüp kelip sümbedin Seni salıp oğluma yaşaysın sen Жүрөгүмдө ырlarımda başkasına Gömülümdü vurmadım da balam Bir ömürde aşığım dep yaşaysın sen Жүрөктү darlarımda Жүрөктү darlarımda Жүрөktү darlarımda
Рахимов ағамыздың теңім бар деген шығармасын қабыл алып қойыңыздар. Қапелет қалдың кезегі, қарашты қарек тежелі, бөдіндің жүрек жарылыды, бүткіндей ғырчыл есілі. Ек солыда қандай кебін бар, теңірем ағышқын теңін бар, табыстана қалдың кезіге, ет адыры қандай кебін бар, қолуым сырым ұшалайм, торғайдай ұян мұз алайм, емсенім не деген бар ой. Соққандай добыш қағылды, шағылан тебей шағылды, созылып бар үзілген зобыды үндей жаңырды. Ек солыда қандай кебін бар, теңім ағышқын теңім бар, табыстана қалдың кезіге, ет адыры қандай кебін бар, тобылып сырып ұшалайм, торғайдай ұян мұз алайм, емсенем не деген бар ой. Таштабайым тапқан тақамды, өкілбайым қоңғын сақамды, тағдырым ташқан алыса да, таштабайым бала чақамды. Солыда қандай кебін бар, теңірем ағышқын теңім бар, табысана қалдың кезіге, ет адыры қандай кебін бар, тобылып сырып ұшалайм, торғайдай ұян мұз алайм, емсенем не деген бар ой. Ек сұлыда қандай кебін бар, теңірем ағышқын теңім бар, табыстана қалдың кезіге, ет адыры қандай кебін бар, тобылып сырып ұшалайм, торғайдай ұян мұз алайм, емсенем не деген бар ой. Ек сұлыда қандай кебін бар, теңірем ағышқын теңім бар. Кутман жана Нургат татуура кол чаап колдоп коюңуздар. Жигиттер алгачкы кадамдарын ушундай чоң сахнада сиздердин алдыңыздарга өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүүдө.